Pyoge Nyingting Sangyu Lerim Sige Yong La Tsamdi Shugyu Thang Tharing Pyoge Lo Nidong Gyada Shipchu Penda Chungni Be Tseba Nga Thang Chilu Nidong Chupshu Le Dawa Ni Be Tseshi Resa Mingma Gi Chiru Shuzu Tukbe Sangyu Le Zen Kuzu Shugu Yin Tharing Gi Sangyu Zone Khani Chino Kong Skem Gwen Chimbu Chola Shillong Martin Luther Yishu Zula Lopde Rigbe Chuder Gi Chage Bulam Shube Ko Thang Tishin Kong Skem Gwen Chimbu Chogi Shillong Mangso La Kese Tome Sangbu Chogi Zebe Lalen Sudu Me Chunde Zebe Kor Pimi tikzu gi sigyon cho gyaga changsha kyu gi pimi shicha su sigo na shimbe kor tishin pimi tikzu choden le wone pyone sadu cho pimi khaji la shirim choden kor sabjon na kor chi yin nisu ge basham siruna Meghalaya ngadi shungi chidar dinshu dar jino kongsa kiamgun chimbucho kasan gyaga changshar ngadi Meghalaya ni shiring ziting che shabsur koyo bata. Ngadi shungi pyori zo kaji ta choshu pimma jidu shilongi sane gunzin so pipsur janadu. Kasan nyingyabdu shilondu denshi chebe Martin Luther Yishu zugla lomye kantene lobde labatar sungi teng chube zegudan dun kongsa kiamgun chimbucho la rigbe chudergi chage bilam shudu. Labatar sungi zego ter konskem gwe chimbucho ushu to ngade chikep lunchen choda ngade sigyon tishin pimi digzu gi sigyon kiwan losan singi chog zu shen shungde mina cheka chik lenshu na yibre konskem gwe chimbucho la bilam shube chedo chage te juzi na It says for his spiritual leadership of the Tibetan people kunni in choki their quest chuchok for a yang peaceful tak and uti wo harmonious pemitso existence samling with gi the gegap nations of shenda the nyam tu world. shidu nga nation For his example to the kangi gi world tseme shiwa tang of the do principles mi of todang la non-violence, khizi human teshin rights tunzu and nyiben gi mutual tatuk respect cheni as a giji nang gi solution zonyo kha for seje gi international tablam conflicts, sangshu shi gi yimbar ten for his espousal samling of mi mangso economic gugur quality, shuyul gi pezon tabu thang economic zamling nam equality, penjo gender tang rights, fumo and danyam gi environmental rawa protection teshin kuryu as funyo so ideals shize for dro mi human semgyu sangbo kongbel tongje development, pezon mangwa for being an Teshin inspiring lomnyer role watan model lobtu for the gegen academic so community shen in the chingi holistic chizo tu development of chi yongi learners and yarge of te teachers libe sangdo themselves. lamden zege Martin pyoge Luther Christian kyabdun talen lama University kudeng chushi is bachim honored bu to chola present to His Matsu Martin Holiness Luther Tsula the lomyer 14th khane Dalai Lama, ribe chuder gi Tenzin chage di Gyatso, bigyu koop sangu the toba honorary ter degree of gasu dan Doctor of che Philosophy, Shillong Martin signed Luther the Yishu Chancellor, Tsula lobda Pro-Chancellor, chime Vice-Chancellor, Chilo Yudong dated Chushi dawa Shillong, nibe 3rd tse February sum yin 2014. Chage Bushe Zedupsam Kongsa Kiamgwen Chimbuchogi Gyagana Zamlingi Chulu Chega Pechewa Pinzun Tunje Nga Ne Yebe Gyagani Chulu Tunje To Migwe Dayuki Gekapshi Imbamase Gyagagi Zamlina Shideda Chulu Tunje Yongyur Shabde Shuchi Tuyo Jeta Gyagana Rikshon Da Geyi Chulu Luksu Minda Pinzun Chamdu Nga Nyamdu Netuba Teni Gyaga Gekap Ki Siji Shik Chayo Gota Gyana Shungi Pyogi Choda Rikshon Geyi Jeni Pyote Gyana Ne Kaje Dongyu Nyenga Shilo Ngunzi Chigi Yebe Nedun Tete Gyana Shungi Gyagagi Chamdu Jiso Ne Labja Lengwe Bare Jeta Gede Pyuminamla Rangi Choda Rikshon Geyi Kuryuso Sungyob Chebe Rawan Yoche Gyana Mima Jidun Gegab Giwodu Negyan Keben Yoche Pepto We can say, I think, greatest contributor for human knowledge. Right? In ancient time, no sort of laboratory. Right? Only brain as a laboratory, and the experiment, not chemical or not sort of external way, instruments, but analyze. So therefore, then I always telling everywhere when I sort of give talk, I always mention India. At least, I think, 3,000 years, India have concept of ahimsa, non-violence. Because of that, I think respect among different religious traditions.
different philosophy, different concept, different history, but respect each other. So this country, I think really now, I think be a living example. All major world religious tradition can live together. So religious harmony is your tradition. Because of, you see, you have the practice of tolerance. Because of practice of ahimsa, concept of ahimsa. So therefore, today's world, religious harmony, ahimsa, these two things are really very, very relevant. So you Indian can make a significant contribution regarding promotion of ahimsa and promotion of religious harmony. 갑데 피미틱 조기 시경 경화로 산생기 저기 줄라 롭니에 카테 로버 터센버 남라 차게 난도 공스케무의 진부초기 다린 실롱 폴리제 단도 망소 응아동 개월 게세 토메 상부초기 제베 라렌 소드메 춘제 제유브레 피미틱 조기 시경 갸가 창샤 쿠기 피미시자 수 둔자 니잠기링 슌제 참시 나시브레 카사 사다위니 게세 실롱 나 시경초 공스케무의 진부초다 렌자 슈데 쿠데 마틴 루터 이슈 줄라 롭니에 칸기 제골 펩슈난도 zullalop tene konskem gwen bucho la ribe chuder ki chagi pulam shibre deshin khasang gi nin ther sigyon cho shilong sambo de ten lom la sigona ne gele lopthu nam la song shena do kapte jeremia lopthu chungchung shi gi nyen de nan do shilong ten lop tu sikor pepe jerim shamsel tangpo pelden sigyon chok loptar pepyu nipa geche nangel yarpel choki ugele lopthu yongne pepsu shugyu sumpa sigyon chok ki lopte jinkang sokla sikor nangyu shipa geche chokki chenpa le dang lopte le dom nimde shik nenden shugyu ngapa lopma chöriklam chögyu sigyon cho ne shilong da ni ti sagui gi phemitse su su phuju nam la phet gi ge lobjong tugyu bezön na ne thabor lobtu tishi mutu ne yobni gele phama yong gi gen kho sebu de yob tha kasha ne ga shen yu ke cheshu su ji ne phuju so shen yu khangle tugyu bezön na shi yogor so song shen na do 다 시작하 임베 이내야다 실롱 더브 임베 이내다 되는 삼보다기 지동구지 기주 계직로 당보 미마랑네 당들라니 럽수 디네 기주 개인이 제제 시리 공도 라지 레베토네 단다버도 네투버디 가르된 거스나 지조 나라 믹세 실롱 더브 임베 이내 다는 실롱다 아니 년담을 요베 페미초 데마부르 쩨베 Kohima deval yobe himiso imbe ineya susu pugla lobdach ko du dine dinang ne phebe lobdach ko du phebe lobda na la pugta ma imbe ina ani sogyo da tingdu gi shiyu topgres phege da phui jangwe top ani inge da tingdu gi shiyu topgres sambe reba thone zushe thandab ne thuba di yawshare di khartön gorsana phamadang 지존에 genkugu yoba 안다는 신 개겐소 임베 이내야 genku베 토네 신유 디케신부 임베 지고래 달래 까샤니 임베 이내야 신유 디케체슈 인체체 또 용다 시에 시송 먼저 베즈 랍드림바 체드 지미 Sigyon Thalen Gyaga Changsha Kuyudu Shungje Tsamsi Tawani Gozo Nande Rimbe Bumdila Tha Dirang Tenzika Mewo Tizu Tuding Kalak Thangche Su Pevna Yubre Te Khone Thalen Sigyon Gyaga Changshar Lungu Tuding Na Teng Thangbor Pepto Chung Yubre Chize Nisawuni Sigyon Tuding Sane Su Pepjo Nangkap Tuding Sane Kunzi Tha Chanchu Targe Lingkwenbe Kembo Ngadi Shungje Mina Tha Nyedo Goben Sogi Pepsu Sabge Shunando 닝gebdu sigyon choki shijagi magwen dun kuyte peminamla shilshikdong gubgya ngabju ngagu lor konskem gwenchimcho thongmasa kuyte gyune gyagal tsenju du pepsu tha pemitikzu gi langcho ume lamla geji sishung kha gyabgyo nashin yogorso tikzu gi ledön checho korsong she na mase shisha pemitsu pönang gi zara nedan kor nyeba du tonana de nisu nam khase shedo yongwa kugyu hajang kechimbu yingor song she na do mitiksu ki belde kon sigyon kywa losa singe cho
ngesan dongwa chanju targeling gyumbe kenribuche cho Mr. Ranjit Jila, Additional Deputy Commissioner, Upper Siang District, Tuting, and his colleagues. Peri Kapja Wadang, Yugum Shilukjikbe, Yubachela, Nye, Tiring Tuting Sane Gunzi, Legangi Tsapshude, Samli Tashdle Shuadanda, Gung Tiring Dela, Chipinawa, Pem Yingtabane, Tujishedan, Karinche Shugi. Nani Kapjo Yoba, Dana shi. 아니 변화를 유비 네 미나 소인배이네야 도나데 잡죠 여봐 디 뭐에니즈 차데레 베나 게지돈 차샤베니 니동 죽지 진도 듬베체 주주니모 공사쇼다 신지 오바마 진데낭사베 제소 포랑가복 서고 세다나라 우메람 랑월렌 우메람딜 낭주탄 안딜라니 디 주체 데미 주체 베데디 세고레스 체체 어리기 포랑가보 나라네 서거서라나요 유럽 그 퇴조나 퇴조나라이 다랑 거여레 아니 오스트레일리아게 치실런지에게 숭샤워요레 뉴질랜드 꾸잡게 숭샤워 디드디더비 게지토네 우메람 나나시 데메토네 페데 세고알라 잡조 여바게 넘버 7 스타트요레 단다 바르도 페미딕수 디 로닐 하스링갈라 아니 투쇼 마도바 차데요 디 차야디 조 미망네 잡조 여벌 때네 중벌레 디송산 다른데 가샤 찹 슈데 깨르도 두딩 콩도 기 시자 나를 유베 미만치 용라 가샤 찹셰제 깨르도 투치체나 쉐 투체나 치즈 숨준이 시경초 맥모한 사치 셰베 표다 갸가기 산삼네 갱타 추즈 찍잠 예베 길링 콘셉트 펩데 퀴데네데 피미카시 예베 남르 투제나 예베레 Pimitikzu Chuden Legungi Chizo Chuden Tsembe Tasho Nyeti Sherab Gatse Lobling Tu Lobjong Che Shimbe Pyone Pepgen Pyme Sor Shirim Chuden Gogi Sabjong Shi Nangdu. Jinda Tangbe Tse Nish Tsagu Ne Sumju Soji Par Nin Sum Girin Tsobe Sabjong Na Ranglu Chubdu Ne Nish Sanga Par Shada Yinbe Lobchu Pyme Sumju Sonyi Ne Nyamshu Nangdu. Sabjong Gap Jeyu Chuden Legungi Chuden Jeti Bakaji Ta Menzi Kangi Memba Deshin Semkam Chuden Togi Mensha Bachegi Mixi Pyme Chuden Da Jevi Jushi Kaji Ta Nyene Rigdugi Neshi Tene Chimben Yense Lone TV Siju Dencho Deshin Chila Chuden Da Jevi Jushi Kaji To Lupti Nangdu. Sabjong Nin Tamar Sherab Gazi Loblingi Loptu Shibju Samla Mixi Nyene Rigdu Gol Godo Be Yubredu. Tengjime Sabjong De Suja Pyukim Lopte Nang Pyone Sadu Jobe Loptu Pyume Namla Duguredu. Thank you ka Shusawayin Pyodon the Jevi Shibje Nesu Shamkwe Shungde Tane Tedak Tol Sigiye. Tene menzi kangi nire tseje loto ta taram sale namshingwanda sirona sanyi chido shuzo chukbe sangyu leze na gyatu che yon tuji che. Pege lo ngidon gyata shibjo penda chungi tse chuk tang chilo ngidon chubshi dawa ngibe tse nga resa lakpa retro daga namtro jungde chungi trejo sangwe kwesa kyunba tsongya ba gensha nyoba wangurwa tse wang sirup sokla sangwa yin kebar du loda pa dan chiwa ngi ki lasa yinbe sangwa yu Hiyang loda tatang dringi gi shesa yinbe lamdro chung, shiyang kargi nangbo kewe kangba sakya tang kangba pewa sokla zemba nangna sangwa yu tuchi. Pege lo ngidon gyata shibju penda chungi tse dun tang chilo ngidon chubshi dawa ngibe tse chuk resa pubu retro dagar tagar chungzhe lungi trejo sangwe wangurwa jinsek tangwa kimsar zimba lakang tengshingwa mozi gyaba keshing tsukba tang shingle sok Sabin Dabna Sangwa Yue, Yuan Yang, Pangme Namgo Kewe, Pangma Tonglen Chimirung War Zemba Nang Kyo Tuchi.